Kia ora te iwi, haere ake nei I te Karere, koe nei te wā tuatahi, ka tū te Matoe o Te Reo Māori ki Taranaki. He wānanga e arotahi ana ki te whakaora ake I ngā mita o te Taiuru whānui mai Taranaki ki te whanganui atara. He hakoia te whaiwāhitanga o Te Reo Māori me te ao Māori ki te hapori turi. E rue te kautau hoki, te reo rotorata e o kawa ana ki tēnei whenua. Kua tīmata te whakahoutanga ake o te whare tupuna o te marae o te uri o hina me te whakaaroia mā te whakahoutanga nei ka kō manawa ake he oranga hou mo te kāinga o puke poto I te hiku o tika. Nō reira, kei aku piki au mō kura, kei aku piki kōtuku huri no I te motu, tēnā koutou katoa. Koe nei te wā tuatahi, ka tū te Matoe o Te Reo Māori ki Taranaki. He wānanga e arotahi ana ki te whakaora ake I ngā mita o te Taiuru whānui mai Taranaki ki te whanganui atara. He ai ki ngā mātanga reo me aro ki te whakarauora I te reo ki ngā hapori katoa o te takiwā. I te whakarite I te He rā nui tēnei mō te reo o Taranaki, o te rā mō ngā reo o ngā iwi o te Taiuru. He hanga tino rautaki e rauora mai ai, e whakarauora te iwi ngā hapori I te reo Māori, te reo o tō rātou tuakiri, te reo o tō rātou hapori. Mā tēnei rautaki hou e kōkiri wakamua ai te mita me te reo o Taranaki kia tupu kia rea. Me mea ka waiho mā te iwi anō e whakaingoa e rautaki no te iwi. E arotu ana ki te katoa o te rohe o Taranaki me te pūtake o te rautaki kia mahitahi ngā rōpū katoa e uana ki te reo, e pono ana ki te reo. Hei whakahanga ki tēnei. Ringa ki runga, kia ki tēnei au. Oh man. Koia mā kai kōrero Māori, ne? Like, ka whakakiki I enei whāwhāru. No te rōpū o Te Reo o Taranaki. Me mea ka whakatūwhira I te pūranga tākupu o Taranaki, ka kite I roto e pirangi ana I tētahi wāhi e tae e ngā tāngata te utai o rātou ake kupu o ngā kupu kei te mōhioti e rātou no te rohe. Ka waka terea oki he taupānga kupu Māori hou kia tautoko I te unga tangata e akona I te reo Māori. E hara tēnei I te papakupu, engari mihe mea he papakupu āhua ki taua taha o tēnei spectrum nei, tēnei raina. Ki roto I te Matapae. Mō reira koutou ko ngā rohe. O hora whenua manua tū, o anganui, tai no ki tāpau. Ko te pai, ka hui hui, te hunga kaha ki te kōrero Māori, tātou tamariki o ngā kura, ngā kai ako huri no te tō tātou rohe, ka noho I te wahi kotahi nei. Whiriwhiri whakaro mō ngā rautaki reo ki roto I a rātou. He tuataitanga te tū a te Matoe o Te Reo Māori ki Taranaki. He tuataitanga oki ko te wānanga waka uti akoranga anō rā. Ko tata wā te kautau I rewa ai te reo o Taranaki. Nā ko tora wāinga matua kia ora no te mita o te kaile. E tautoko I te auaha Māori nei o ngā kaikōrero Māori. He wāhi wānanga mō ngā whāwhārua kei reira ke I te reo Māori. Hei whakakiki I aua whāwhārua e ua ai te kōrero mō ngā kaupapa maria, ngā kaupapa huhua nei o te ao o Anei. Mā tō reo e mōhiotia ai koe e te ao, ne? Nō reira ka kite te ao, e ka rongo te ao I tō reo, ka kite I a koe e tūana, ka mōhio no taua hapori, no taua iwi, no taua hapu, te tangata e tū nei. Ko ngā mātanga reo o te wānei e opu waka ua ana me ngā mātanga reo o te apōpō, te raunatanga wakara mā Taiuru.
E rua te kautau te reo rotarota e o kawana ki tēnei whenua. E rua te kautau hoki te wiki o te reo rotarota e tūana. Engari ka toko ake te pātai, he aha koia te whai wāhitanga o te reo Māori me te ao Māori ki te hapori turi. I kōrero a Riria Dalton Reedy o te ao Māori News kia Eric Matthews e pāna ki tēnei kaupapa. Me ona whakaaro, me pēhea te whakapai ake i te tauawhitanga o te reo Māori ki te wiki o te reo rotarota me te ao o te turi. He koke ngā whakamua mō Ngāti Turi, mō Aotearoa whānui, he whakanui i te rua te kautau o te wiki o te reo rotarota. Looking back over these 20 years, we can see our Māori community, they are more successful, but it takes time. I whānau turi maia Eric Matthews o te rarawa o ngā puhi ki tēnei ao. Ko te marae o ruau moko i tāmaki makaurau tētahi āhuru mōai, e tuwhira ai tōna ao Māori ki aia. Being on the marae, for example, can be very difficult. There's a lot of kōrero, whai kōrero and karanga that I can't be a part of. There's a large language barrier. So thinking how we can be equitable in that world. There's not many trilingual interpreters available. So it's very important for Māori deaf to be incorporated into their marae, how to have full fluency, not missing out on those experiences. Hei tāngata tauranga, tōna rua tekau mā toru mano ngā tāngata i Aotearoa e mōhio ana ki te reo rotarota. Engari ko ngai are taringa kē tērā e kaha karawhiu ana i te reo. It's important that deaf and hearing work together, but at the same time we allow deaf to take the lead, to become more confident and empower them. E ai kia iSign, iti iho i te kotahi rau ngā kaiwhaka Māori reo rotarota i Aotearoa ni, me te aha, iti iho i te kau tāngata e mārama pai ana ki te reo Māori. There's lots of beautiful Māori kōrero out there. There's those in the wero as challenges, and I would like to see deaf Māori men stand up on their marae and have the confidence signing, using their facial expressions, and I want to see that development. In the future, it would take time. I'd love to see Māori deaf and Māori working together, gathering both perspectives, not one being more advanced than the other, but working as a team, but again, that takes time. Te tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga, kua tīmata te whakahoutanga ake o te whare tupuna o te marae o te uri o Hina, me te whakaaro ia, mā te whakahoutanga nei ka kō manawa ake, he oranga hou mo te kāinga o Pukepoto i te hiku o te ika. E tiwi kia mautonu mai kia te karere. Hoki mai anō ki te karere, kua tīmata te whakahoutanga ake o te whare tupuna o te marae o te uri o Hina. Me te whakaaro ia, mā te whakahoutanga nei ka kō manawa ake he oranga hou mo te kāinga o Pukepoto i te hiku o te ika. Ko tā ngā ringa toi me ngā ringa whao he tiaki i ngā kōrero tuku iho me te whakahou ake i te rere huatanga o te whare tupuna mo ngā whakatupuranga o tua. Anei rā a Joel Bristow no te Kūkupa. Koe nei ngā tāonga whakairo, ko whaiwhai he hakahau i te whare tūpuna ki Pukepoto. So this scope we're working on at the moment, it's for Te Reo Hina Marae, built by Uncle Hector about 30 years ago. And so this is a restoration or all of the whakairo on the mahu, because of how old it was, ko pirau kato, ne, so rotten. And so they'd asked me to help carve some new ones. And we couldn't fix the other ones just because of how far they'd gone. Hei tāhine waitai dai, ko mangopare, ko ngutu kāka, ko era ngā tohu e whakātu ana i ngā kōrero tuku iho. Both designs that speak to the many kaupapa that are held on our marae, so refers to manaakitanga, this one, and then the other one talking about that transfer of mātauranga, that sharing of mātauranga and bringing others in and around to learn. Which is a big horonga to the kaupapa in itself, because it's been a real big opportunity to share and transfer mātauranga, but also to bring back and ignite some of those stories of our kōrero tuku iho. He tukanga roa, engari hoki
He kaupapa nui whakaharahara. Me tō mātou waimari e te whaiwahi atu ki enei mahi. Karapa ki enei ko whaiwhai. Karapa ki te whare o te Uri o Hina. Mō ngā tau e hia nei. E hara i te mea e whakaarohia ana ki te oranga o ngā whakairua nahe, ko ngā mahi tia ki tai au tētahi o ngā mātāpono. So we're staying away from using our rākau rangatira, native trees like kauri and tōtara and all that. One, because we don't want to be going down that road and going into the bush and chopping down our kauri. So we'd rather utilise something that's more vastly available, etc. So we were fortunate enough to find some macrokapa that came out of Takahue, and obviously there's connections with us and Pukipoto, and so I think that just helps tie in some of their background kōrero right from the start before we even start to carve the different tupuna and kaupapa onto these paparākau. I nā hoki, ko ia tēnei he momo whare wānanga, ka hakaau nei ngā mahi a ngā mātua tūpuna, arā te hakairo me ngā toi Māori. It's massive because there's a real need back up here in Te Hiku in particular, around muri whenua. A lot of our wharenui are not carved. They don't have tukutuku. Barely any of them have whāriki. So creating that resurgence among our young practitioners and transferring their knowledge and those skills to uplift so that we can do this more and fit out a lot more of our whare with our stories, our kōrero, our art forms, be alive again. E hara tēnei i ta art piece. Ko tēnei ke he taonga tuku iho. Ko wā mātou mahi, kia whakahaere tonu we nā mahi, kia tuku iho nei ngā kōrero. Ki te rāreanga, ki te rāreanga, ki te rāreanga, a haere nei te wā. Ka mau tonu ngā kōrero tuku iho a ngā mātua tūpuna o Te Uri o Hina o te rārua i roto i enei o ngā mahi rangatira. E tūwhera ana ngā kuaha kia whai wāhi mai ngā uri whakaeke ki tēnei kaupapa. Joel Bristow, Te Kūkupa. E tiwi, ko te Māori te ingoa o tētahi ahureia kapahaka e whakatōpū ana i ngā kura o te tonga o Tāmaki Makaurau. Kia whakanui ngātahi ai rātou i te Māoritanga mā roto atu i te tuakiritanga, te reo me te hirangatanga. Kua waimari e tātou i tētahi o ngā kai whakahaere i a Lisa Takuira. Lisa, tēnā koe, nau mai ki te Karere e hoa. Tēnā koe, Scotty. E hia te roa o te Māori e tū ana i te mata o te whenua, nā te aha hoki i tī matari ai. Neke atu te rua te kautau ina nei, tēnei kaupapa o te Māori, e haere ana i roto i ngā kura o te taitonga. Ko tōna uho, he whakakotahi ai i ngā kura o papakura, o manurewa anō hoki. Kia tau ai ngā naue i Wainganui e nā hāpori e rua. Kia noho tahi, te Māori ki a rātau anō, te whai wāhi atu ngā tauira ki te whakangungu i ngā taonga pēnei i ngā tikanga whai kōrero, karanga e rātu mea anō hoki, me te whakatairanga i tō tātou ahurea Māori i roto i ngā mahi haka. Tēnō pai, tēnō pai. He maha ngā hui me ngā whakataitai kapahaka. Puta no i te rohe o Tāmaki Makaurau i enei rā. He aha te rerekētanga o tēnei i te Māori, o te Māori i e rātu hui? Ko tēnei kaupapa, he kaupapa whakangahau. Ko tōna tino take, he whakakotahi i ngā iwi o konei. He whakatairanga i tō tātou Māoritanga. Hera te mea me whakataitai te tū, hoi anō, tērā etahi ka hara mai, ka mauria mai tō rātou tino hōtaka haka. Heo anō, ko te tino kaupapa, te noho tahi, tātou i a tātou. Te whai wāhi, ngā tauira, ki te whakangungu i ngā taonga kui mā akoroma. Hea ngā momo hira-hiratanga ki te atu ai tātou i te Māori i tēnei tau. Ko tai mai ngā kapahaka o kahurangi ki uta, ko papakura tēnā, ko pukeroihi tēnā, anō hoki. Ko tai mai te ahi kāroa, manurewa, te pūtahi Māori o manurewa me te haikura a kiwa. He tino toki e nei kapa ki roto o Tāmaki Makaurau. So kare kore ka rongo i ngā manuti ori, ngā reo waiti waita, ka haruru te papa i te haka. Me te mene o ngā taitamariki kua kuhu mai i roto i te whare i tēnei o.
E kite ana ngā tamariki e karapoti ana i a koe i tēnei wā nei, me te mene te hari ko o ngā tamariki anei, ko tai atu nei ki tēnā o ngā hui. E hoa, he kaimahi tō hoa wirihana ki konei, ki te reo tātaki nei, engari, e hoa, i te titiro haere au i te whare i kōtata ke nei, kāri i konei, kei te karo ia i te mahi tēnei rā nei, kia tai atu ia ki tēnā kaupapa, māu e ki mai e te rangatira Lisa, māu e ki mai, he koha rānei ana ki te kaupapa, he hoha rānei ona ki te kaupapa. Kia kaua te Marae kōrero mo tōna ake reka. He oi anō, taku hoa kai waho tonu e tohu haere i ngā tamariki, nōku te maringa nui, kia kore mate au te haere ki waho pahu ai ki ngā tamariki. So he tino koha ia ki tēnei o ngā kaupapa. Ka vai, Lisa. E mihi nui ana ki a koe, tēnā koe e nā whakamārama katoa. He pai kia rongo te katoa i ngā kōrero, i ngā whakamārama mō tēnā o ngā hui, mō te Māori. Ka mihi a te karere ki a koe, Lisa, taku ira. Tēnā koe, kia ora rā. Tēnā koutou. Ka ti e tiwi he take tiaki hauora, te take i unu ai a kahurangi Lisa Carrington i a no i ngā rehi ka tū ki Hungary me tiamani a ngā rā tatanei. Kei te hapu ia i tēnei wā nei e toru te kau mā ono o na tau. Engari te whakaaro ia ka pai tonu tana whakataitai atu i tēnei marama nei. Engari hei tāna i pai popori, kei te whakarongo ia ki ngā tohu a ngā tākuta kia kaua. Hei tāna kei te pai ngā mea katoa, he paku whakarere ke noa tēnei i te prēne i oti ai i aia i ngā wiki tata nei. Kei te hia tonu e Carrington, kia uru atu ia ki te tau mā heke o te ao a te tau 2028 ki LA, Amerika. Ko te whāinga, kia riro i aia he me tara anō hei tāpiritanga mana, ara ki ana koura e waru me tāna kiripaka kotahi. Ki te riki, kua tīpako hia te rarau he kiwi neia o Tessa Pule ki te kapa Queensland mo te State of Origin wāhine tuarua, ko ia te kai tākoro tuatahi no Aotearoa kia pērātia. I puta ake a Pule i te pai whakahirihiri i te KMU tuatahi, ka whai ia i te piro kotahi a Queensland, engari i hinga tonu rātau i a New South Wales te kau mātahi ki te ono. Koe nei te wā tuatahi kua he uri no Aotearoa ki te aroā kapa mo te tahi KMU State of Origin, ka āhei i nai anei nā te panonitanga o ngā ture kia whai wāhi ai ngā kai tākoro, kua tākoro mā Aotearoa me Ingarangi ki te kaupapa State of Origin nei. I hunuku ia ki ahi Taranaki i mua i tana huritau te kau mā toru, nā reira e wā te ana hei tīpakotanga mā Queensland. E tiwi ke hoki ake tātou i nai nei ki ngā kaupapa nui, tai ore o tēnei rā nei, koe nei te wā tuatahi ka tū te Matoe o Te Reo Māori ki Taranaki. He wānanga e aro tahi ana ki te whakaora i ngā mita o te Taiuru, mai Taranaki ki te whanganui a Tara. Te hako ia te whai wāhitanga o Te Reo Māori me te ao Māori ki te hapori turi. E rua te kautau hoki te reo rotorota e noho o kawana ki tēnei whenua nei. Kua tīmata te whakahoutanga ake o te whare tupuna o te marae o Te Uri o Hina me te whakaaro ia mā te whakahoutanga nei ka kō manawa ake he oranga hou mo te kāinga o Pukepoto i te hiku o te ika. Nō reire kare mā kia mau tonu mai kia te karere a muri ake i ngā whakatairanga ko ngā huarere o te wā. Nō reira, kei tawhiti koutou. E tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere.
E tiwi hei whakatepe ake, kua puta te kōrero ki ngā pai papori, kua rihaina a Mikey Sherman I tana tūranga hei pou kawe tōranga pū matua ki te reo tātaki o Aotearoa. E hia wiki ia e tātai ana, e tuki hiana, e te tai o ko himu o ngau tuara. Whai muri ho i ana kupu kōrero ki te tahi hoa mahi I te tari o te minita I ngā take pūtea o Nicola Willis I te rātau. Takarawa mai ki te āhua o tana aruaru ia Stuart Smith kai wepu o te rōpū nā hinara. I mahi a Sherman mā te karere nei I ngā wā o mua kātahi ka whakawhiti ki te taha auraki hei kai kawe kōrero tōranga pū I te taurua mano te kau mārua. Ka kawe ake ia I te tūranga pou kawe a tōranga pū matua I te wehenga o Jessica Makai I te taurua mano rua te kau mā whā. Ko ia te wahine Māori tuatahi ki eke ki tērā taumata o te arahi I tētahi kāhui kaimahi tōranga pū auraki. Maiki, e te hoa e mihi aroha nui atu ana kia koe. Me te ki matakite ake nei ki a koe, kei tua o tā wauau te rā e whiti hoana ki runga I a koe, ko tō mana me o mā tauranga he nui rawa, hei pupuri mā tēnei whare. Ka tua koka rawa atu nei tēnei whare I tō wehenga atu kai toa hoki. E te tuahine haere ki te ao. Ti ramarama tia te ao ki o ahureitanga katoa. Nā mātau, ko ngā kaimahi Māori o te karere, ngā kaimahi Māori o te reo tātaki, anei te mihi nui ki a koe. Tūrou parea, tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.